ariko nagiye mugana abantu uburere ubaha ntabwo ari bwiza, uri guha abantu uburere butari bwiza kandi bakiri batoya. Ntabwo Irene mu mafaranga yabonaga ntacyo yabafashaga, nta nicyo yabahaga rwose. Niba biriya byose yavuze nyine nawe ntiyakwivuga amabi, ariko ni umubeshyi pe. Ushaka Chano, Irene natange Chano y'abana, atandukane n'abana, akomeze ubwo buzima n'abana bakomeze ubwabo. Niba ashaka ko tuzakorana amasezerano tuyakorana, ariko Chano abana bayifite. Irene we afite ingeso gusa yo kujya abara message, bisi mu byatumye Irene ambabaza cyane no gutuma ntahuza n'abana bane. Iminsi ibaye ibiri habaye amahare cyangwa se habaye ugutandukana hagati y'uwitwa Dorcas Vestine ndetse na manager wabo Irene muri Dahabi. Uyu ni umunyamakuru asanzwe amenyerewe mu bintu bijyanye n'imyidagaduro. Byagiye biba agaterera nzamba aho uyu munyamakuru aba bahanzi bakora indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, uwo ni Vestine na Dorcas, mu gihe cy'umwaka umwe bari bamaze mu muziki binjije akayabo ka mafaranga nibura miliyoni 17 kuri chaîne yabo ya YouTube. Gusa ugendeye ku mibare igaragazwa na Forbes, bashobora kuba barenjije agera kuri miliyoni 25. Uko rero iminsi igenda yicuma ni nako hazamuka umubare w'amafaranga bakoresha urubuga rwa YouTube basarura kuri uru rubuga. Amafaranga binjizaga kuri uru rubuga mu itangiro ryarwo kuri ubu yikubye inshuro zitari nkeya muri uyu mwaka wa 2021. Ikigereranyo gihari kugeza ubu kikaba ari amadolari 3 ku nshuro 1000 z'abarebye igihangano cyawe ku rubuga rwa YouTube, cyangwa se amadolari 3.4 ku gihumbi kuri views 1000. Ibi rero bikaba bisobanuye ko iyo igihangano cyawe cyarebwe inshuro 100 nako inshuro 1000, YouTube bigomba kuguha amadolari 3 ya Amerika. Gusa ashobora kwiyongera cyane bitewe n'ubutumwa YouTube yamamaje mu mashusho yawe ndetse n'uburebure bw'ayo mashusho iminota afite. Ibyo rero nibyo nkubwiye kugira ngo wenda umenye uko ibintu bimeze kuri YouTube. Rero Vestine na Dorcas nabo batandukanye na Irene kubera chaîne yabo ya YouTube aho bavuga bati uraturya. Ejo rero kuwa kane Irene yatangaje ko chaîne ya YouTube ya Vestine na Dorcas ariyo yashyize iherezo ku mikoranire yarafitanye nabo. Yavuze ko afite ibihamya bigaragaza amafaranga yose yatanze kuri aba bakobwa kuva mu mwaka wa 2020, kandi kanafite ibigaragaza amafaranga YouTube yishyuye. Ababyeyi ba Vestine na Dorcas batangarije Inyarwanda ko icyo bashaka bari chaîne ya YouTube y'abana babo, ibindi ngo ntubabaze. Irene we rero yavuze ko iyo inyungu yavaga mu bikorwa by'umuziki w'aba bakobwa yayikwemo kubishyura amashuri, kubagurira imyambaro, inkweto n'ibindi. Irene akaba avuga ko yatandukanye na Vestine na Dorcas kubera ko abantu barimo Aimable Nzizera na Mike Karangwa bafatanyije gutegura Rwanda Gospel Stars Live n'abandi bagiye mu matwi ya nyina w'aba bakobwa bamubwira ko umuziki w'abana be wakijije Irene muri Ndahabi. Ibi biri mu byatumye rero dushaka kumenya umusaruro w'ishene yateje ibibazo chaîne ya YouTube y'aba bahanzi bari bakiri bato. Vestine na Dorcas yafunguwe muri Nyakanga 2020 hari ku itariki ya 2 kugeza ubu rukaba rufite umusaruro rusange urengaho gato miliyoni 5 nk'inshuro z'abarebye indirimbo zabo. Inyarwanda yagiye kureba gusa amafaranga ishene yaba yarinjije kuri miliyoni 5 gusa z'abarebye indirimbo z'aba bahanzikazi. Bagendeye ku byo businessinsider.com itangaza, aho ivuga ko abantu 1000 barebye ubutumwa kuri YouTube binjiza nibura amadolari 3.5. Amafaranga Vestine na Dorcas baba barinjije kuva bafunga chaîne yabo amake ni miliyoni 17. Ufashe
ayo madolari 3.4 ugakuba miliyoni 5 z'abarebye indirimbo zabo. Ariko Inyarwanda yagendeye ku birego bitangazwa na Forbes magazine, ikinyamakuru nimero ya mbere ku isi gitangaza amakuru y'abaherwe. Aba bahanzikazi baba barinjije nibura miliyoni 25, kuko iki kinyamakuru cyo kivuga ko views 1000 zinjiza amadolari 5. Miliyoni 1 ya views ikaba yinjiza amadolari 5, bityo miliyoni 1 nako ikaba yinjiza amadolari 5,000, bityo miliyoni 5 za views zikaba ari amadolari 25, ari yangana na miliyoni 25. Ni mu gihe ugendeye ku by'abandi ba YouTubers bavuga ishene yaba yarinjije miliyoni 37, kuko bavuga ko views 1000 zinjiza amadolari 7. Byagiye biteza uruntu rero mu muziki w'aba bakobwa, aho Irene yaje kuvuga ko ashyize akadomo ku mikoranire n'aba bana, akaba yabasezera. Tariki ya 7 Nyakanga 2021, Irene washinze inzu ifasha abahanzi mu bya muzika yise Irene Entertainment, yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru avugamo ko yabaye ahagaritse imikoranire yarafitanye n'abahanzikazi Vestine na Dorcas yinjiye mu muziki. Kuri uyu wa 4 akaba yaragize ikiganiro kuri chaîne ya Lebo yashinze, akavuga ko ibyagejeje ku gutandukana n'aba bahanzikazi yafashije gukora indirimbo 3 zigakundwa mu buryo bukomeye, umubare w'abanyuzwe n'inganzo yabo ukazamuka ubutitse. Irene akaba yaravuze ko yatandukanye na Vestine na Dorcas kubera abantu barimo Aimable Nzizera na Mike Karangwa bafatanyije gutegura Rwanda Gospel Stars, n'abandi bagiye mu matwi ya nyina w'aba bakobwa bamubwira ko imiziki y'abana be yakijije Irene. Nimba koko ndi umuntu uri feneya, niko nabyita, like a naive, ushobora gukoresha abana uburetwa, ubwo buretwa bukaba bugizwe no gusohora indirimbo yabo ya mbere, mfasha amafaranga yanjye nkashyiramo, nta inshuti zanjye bambwira bati Irene turagukunda, basanga nizo bita imfashanyo, nubwo nta nayo bampaye, Imana ishimwe. Nkahamagara abana day to day, nkakoresha ama license n'imodoka yanjye ngenda nkora ibiki n'ibiki mbarwanaho, bwari ubugoryi. Ubwo bugoryi ndemera mbufungirwe ntaribi. Ariko bantu murebe imiziki, bantu mukunda imiziki, bantu wa muri no game ya showbiz, mugabanye icyambere ubugome, cause some of muri mwe muri abagome, sorry to say, muri abagome. Cya kabiri, mureke nimba umuhanzi afite platform nziza, mwe kwihungabanya, nta kizabamarira. Tuvuge wenda ndababahaye ngo mubajyane, it's okay, ejo nzazana n'abandi. Ubu koko abana muzaba maziki, tuge tuganira hacyo ngaho nigaramiye. Icyo kintu rero mugwe kucyubaha, mukwiye kucyubaha, mukamenya ngo umuntu yavunitse, nimba na uruhemerwa nabihemberwe, nimba afite ibintu byo kubaka byubaka tuje, bizagira umumaro ejo hazaza. Ino kariyeri y'abana ndakarabye ntizambazwe, ntacyo ntakoze ngo abana babe banini. Kandi ejo bundi kugira ngo mumvishe ko ngiye nta n'icyo mfitanye n'abana, abo uyu munsi, abejo bundi, igihe cyose bazagaruka nzongera mbakire. Nta nubwo none abasize kubyane ngo burundu, nta Burundi hari. Vestine na Dorcas ndabakunda, igihe cyose bazagira ubushobozi cyangwa se amategeko azabemera gusanyininga contract ubwabo, bazaza mbasayininge. Igihe cyose umuryango wabo ntitaye ku mujinya, aho waba uri hose, uwaba ufite wose, I don't care, bazashaka ko twicara hasi tukaganira, tukakora contract iri signed ko mbafasha, it's okay for me, I will do it. Naba nanafunzwe nkazafungurwa, nzaza nongera imba managing ibi bintu muri kwigira, ni nta na managing abo nza managing abandi, ariko industry izajyamo abahanzi bashoboye kandi babikwiriye. Mu minsi yashize
yaje gusabwa n'ababyeyi ba Vestine na Dorcas gusubiza chaîne ya YouTube nyina w'abo bakobwa, ariko ntiyahita yibasubiza, gusa yari yemeye ko ayibegurira nk'uko byahoze. Mu gihe rero yiteguraga gusubiza chaîne ya YouTube, Irene yakiriye ibaruwa yanditswe n'umunyamategeko Kanyabitaro Benoit amusaba gusubiza chaîne ya YouTube mu gihe kitarenze iminsi 3, bitaba ibyo hakitabazwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uyu munyamategeko kandi avuga ko Irene yagiye yakira inkunga z'abantu batandukanye biyemeza gutera inkunga umurimo w'Imana ukorwa na Vestine na Dorcas, ibintu umunyamakuru yamaganiye kure, akemeza ko amafaranga YouTube yinjije angana n'amafaranga yamaze kubatangaho. Irene rero asabwa kwerekana amafaranga YouTube ya Vestine na Dorcas yinjije, imibare nyarwanda yakoze mu gihe cy'umwaka umwe chaîne ya YouTube ya Vestine na Dorcas imaze gusurwa n'abantu barenga miliyoni nyine 5 nk'uko nabivuze hejuru, bivuze ko yinjije nibura miliyoni 25 ugendeye ku mibare ya Forbes, kuko itangaza ko views 1000 zinjiza amadolari 5. Uyu munyamakuru akavuga ko mu gihe yari amaze akorana na Vestine na Dorcas yabatanzeho byinshi cyane, akavuga ko kugira ngo niyo boss ko yandika indirimbo 2 z'abakobwa yabishyuye 1,600,000, ariko bamwishyuye 5,000 ani ngo azayamuha. Niyo boss yawe bimeze bite? Indirimbo za Vestine na Dorcas wanditseho ni zingahe? Nebyiri. Izo n'iyindi ya gatatu nanditse nkayibitirira. Ariyo papa nibyo? Niyo papa. Yes, ni papa nisibabizi sabana ko twayinayiberetse kariyo nyitaye. Izindi zisigaye ubwo na Adonai na hawe ijambo. Izo ngizo zarebye izo zo ntago kwa nkakazi nyine. Wanciye amafaranga angahe? Twari twavuganye ko imwe ari 800, ubwo bishatse ko ari 1,600,000. Then 500 hasigara imwe n'ibihumbi 100. Okay. Nzayaguha nta ribi. Ese byagenze gute kuri kumbaza? Niba rero uzamukunda Elizabeth, umubyeyi wa Vestine na Dorcas yasohoye, yavuzemo icyatumye batandukana, arenzaho no kumushinja ko abana be yabigisha imico mibi, amushinja ibyaha birimo kunyereza umutungo, ubuhemu n'iyicarubozo. Ariko Irene yumvikanishije Vestine na Dorcas bavuga ko bagiye kureka umuziki, nyina wabo bakavuga ko Irene yashutse abana be. Turagushimira, ikintu cya mbere tugushimira ni ukuri waradufashije uratuzamura, cya kabiri atwishyuriye ishuri, uratwambika tugura imyenda, twagusaba ikintu dukeneye ukakidukemurira. Warakoze cyane, n'ibyo wagiye wigomwa tukabibona, warakoze ko waratwishyuriye ishuri ukadupromotinga, nanarwaye ku ishuri narwara ukohereza imodoka iza kumfata nkataha, ukayishyura ibitaro, twarabibonye byose. Ni ukuri Imana iguha umugisha kandi warakoze. Uwo ni Dorcas. Muravuga ko ntacyo nabafashije, ariko nta ribi. No muri sinashaka ko munshima nta kibazo. Na Vestine ngoye. Nanjye nakubwira wadufashije cyane, usibye ko nyine ntabwo abantu bajya bishimira ibyiza bigeze ku bantu, n'abo bose bazanye ibintu byo kukurega byo kugira ute. Ntabyo dore ba telefone ari kumamagara ari menshi mu ntabyo twari tuzi, natwe ibintu byadutunguye. Nagushimiye, gusa turagushimiye, ariko turabure ntabwo dushaka gutandukana nawe, turagusabye dufashe n'urugero bite kuri aba ngaba, turabizi ko badukunze,
aba bose baje bitewe n'uko tuzamuye batumenye nabo bashaka kutubera aba manager kandi ntabwo ibyo tubyifuza nyine banyuze kuri mama kugira ngo nyine batubone kuko twari tumaze kutugira abasitari nta na kimwe twakuburanye kuko twe watwiseho kohereza mu mafaranga y'ishuri nta na kimwe utagikora ukaduha ibikoresho tugiye ku ishuri ukaduha amafaranga ukatugurira n'inkweto turagushimira cyane niyo byose bije ngo dutandukane ni abantu banyuze mu matwi baca muri mama ariko twe tugiye kuva mu bintu byo kuririmba turabihagarika nimba ari byo bifuje ngo Imana niyongera gushima ko twazi ko tuzaza. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Nyarwanda uzamukunda akavuga ko we na mukuru we witwa Irene bakimara kumenya ko Irene yatwaye ijambo ry'ibanga cyangwa se umubare w'ibanga chaîne ya YouTube ya Vestine na Dorcas barabaze ngo basanga asigayemo miliyoni 4 mu gihe baherukaga harimo miliyoni 15. Yavuze ko icyo bashaka ari uko Mr Irene asubiza chaîne ya YouTube kandi koko Irene we yemeye no gusubiza iyo chaîne ariko akavuga yuko ibyinshi yabibatanzeho n'ibintu birimo abantu benshi ari Mike Karangwa ahakana yuko aziranye na mama w'uwo mwana kandi nawe akabihakana. Mike Karangwa akavuga ko nta byacitse birimo akanemeza ko niba Irene hari inyungu abona muri ibi bintu akwiye kujya aha izo ndonke cyangwa se ibyavuyemo abo bana bakaringaniza.